Napravili su nas Austro-Ugari, nastavili smo, prošli smo prvi svjetski, preživjeli smo drugi svjetski rat, preživjeli smo domovinski rat i onda 2018. 19. kad već se to sve ugasilo, što naravno je katastrofa za ovaj grad, za ovu zemlju, a i šire bih rekao. Još uvijek sam u nekoj fatamorgani ili ne znam kako bi to nazvao. Žao mi je, naravno, zato što je Uljanik dao jako puno za ovaj grad. U biti mislim da jako malo ljudi nema nekoga iz bliže ili dalje obitelji ko nije radio u Uljaniku. Oni su sagradili pola ovog grada, tu su tisuće i tisuće ljudi radili, izgradili svoje domove, stanove na osnovu kredita, plaće i svega ostaloga. Tako da je Uljanik jedan veliki dio Pule. I to je teška žalost u biti. Mi imali smo ogromnu jednu halu, tamo smo imali 100 golubova. Mačke su isto bile, ali ne toliko, one su bile bliže menzi, tamo gdje se jede, gdje je marenda, jer bi ljudi uvijek kad bi pojeli, sve što bi ostalo bi nosili mačkama. Tako da sljedećih 7 godina sam radio iznad menze u zgradi. Stvarno te mačke, to ih je bilo ne znam koliko, malih, velikih, crnih, debelih, muških, ženskih. Svi su ih, većina ljudi ih je poštovalo, voljelo i hranilo. Bilo je i nekih drugih, nema veze, nećemo o njima. Ali interesantno da jedan galeb može sletiti među 20 mačaka i maznuti im klopu bez da ga je strah. I ne diraju ga jer valjda je prevelik. Osim jednog starog mačora, taj nije dao nikome. Drago mi je da su ih spasili iz udruge, ne znam da li je Ruka Šapi ili kako se zove. Tako da, evo, barem nešto, nek se mačke spase, Bože moj. Da, prvo ovako je to krenulo. Ja sam poznavala jednu Vesnu, ženu koja je radila u upravi u Uljaniku. I ona me je zvala i pitala, molim te daj mi reci jel imaš nešto hrane za ove mace naše tu u Uljaniku. Nemamo ih s čim hraniti jer nismo 6 mjeseci dobili plaću, ali još su tada svi radnici bili. Ja kažem, ma nema problema, skupit ću šta god imam i donijet ću. I ona mi je sredila tada ulaz unutra da uđem s kombijem i da dovezem sve te donacije. Ok, tad sam ja ušla unutra. Bože, kad sam ja vidjela, to od svukud iskaču mačke. Joj, rekao, šta je ovo ovdje? I ona onda sazvala 6 muškaraca koji su po svim tim reonima unutar Uljanika hranili mace i vodili brigu o tim mačkama. Mislim, vodili brigu na taj način da bi ih nahranili, dali vode i to je to. Ali opet i to je nešto bilo. I ja kažem, joj Bože Vesna, šta je ovo ovdje? Toliko puno mačaka ima. Kaže, ona ima ih preko 200. Joj, kad... Vas? I od uvijek su mačke u Uljaniku. I ja kažem, Bože dragi, pošto niko nije se sjetio da bi došao, da bi sterilizirao te mačke, da se tu napravi nekakvog reda, ok, ima ih 200 sada. Ajde da se steriliziraju, pa neće ih biti već idući 6 mjeseci 300. I ona kaže, to niko ne želi, mi smo kao razgovarali sa gradom, da kao se steriliziraju te mačke, Rekli, ići ću kod svih veterinara redom da pitam ko će mi koliko donirati. Pa nek daju 5, jedni 5, drugi 5, treći, pa ajmo prvo ženke porješavati pa ćemo onda pomalo ići dalje. I to kako sam ja njih zamolila za te donacije da nam doniraju tih sterilizacija, oni su izašli na natječaj sa tom idejom. Znači veterinarska stanica na Punti je izašla sa tom idejom sterilizacije Uljanikovih mačaka. I te, nakon prvom mjesecu, nakon 3-4 tjedna, zove mene veterinar sa stanice i kaže, dobili smo 300 sterilizacija, znači grad Pula će platiti 300 sterilizacija za Uljanikove mačke. Ja rekao, evo, riješili smo problem. Međutim, nije to baš tako bilo glatko kako sam ja mislila da će to ići. Ja ću sad ići u Uljanik, sad ja to vozim odmah pun autobus mačke.
Puno autobus mačaka na sterilizaciju, nije to tako išlo. Sve redu, poslije podne, predvečer, ja sam ih hvatala, uvijek smo se dogovorili 5, 6, 7, 3, kako kad su mogli, plus operacije, plus hitnoće što su imali i to sve. I to je išlo tako, ali sve to bilo na kapaljku. I onda je došla korona. Došla je korona, nema više ni donacija, nema ničega. I onda teška borba za hranu. Tada su propale dosta. Onda se je napravila jedna grupa na Facebooku mačkarice za mace Uljanika. Ljudi su krenuli donirati i ja sam počela. Znači, išlo je onda svaki dan. 13.7., 14.7. je bila sterilizirana zadnja maca. Ali znate što znači to? 1,5 godina sam u Uljaniku, niti ja doma sam okrećila moju kuću, niti sam ja skuhala pravo jelo u kući, niti... Ja kad otvorim vrata doma i kad me moj muž vidi, on kaže šta si došla, idi tam gdje si do sad bila. Jer stvarno, znači, odrekla sam se svog života totalno da riješim to. 40 godina ste čekali da dođe jedna luda Dijana koja će to riješiti. Kažem, to su sati i sati. Ja sam rekla da bi mi Uljanik trebao dati bar jedan dio penzije. Za to što sam, koliko sam provela u Uljaniku. Gledaj, šta ti kažem? Možda su životinje vrijednije od ljudi, ja ne znam. Sve je vrijedno na ovom svijetu. Daj Bože da se svi mogu spasiti kao što su se mačke spasile, ali neka, meni je drago za njih. Šteta za nas, ali to nije do mačaka, to je do nekog drugog čovjeka koji je nažalost štupido.